kawan lebih jauh. Pan di sama aku mati. Tuh, dua di rumah kita Lucia. Kolagan nih. Kamu ini kan ya? Ada mau. Apa disorok dia? Pak jam 2. Aku tidak weh. Aku apa? Mati. Bapak mau pegang mo. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Permintaan yang mempunyai kendaraan yang ada di dalam lokasi sangat percuma kami melok-melok kita syutingan na. Yan ito naman duluan. So yan titilong na bilo-bilo. Begitu juga tamu kalau mau masuk. Ya, jadi lurus dapo apa ya? Ben itu sing anu sih. Lahir kita saya pakasal itu tulingin. Keluarga kaya. Siapa saja. Oh, heran di dia lah ya, heran. Heran di dia. Iya. Sakalangan lo betul dia mau sarung nih. Kukuha tabi ikayang natetundok
indok sarapang nate pang leon. Undong pikaduka mekatabe nalagoting kayo marabin at mga parenta to yung payo na tondo kumpala kahit ipilimbangan. Pagkapagan na lang isi matabe nalagominto mati na petindo sa katuryang na mamarap palilian. Tangla ko pasalarin ni kabaligo na tang na mabanua kupapampang kupabari kubato kimas saranasang. Kukuha lalangan natin tungkunan kadala daw natin panito bisara. Lala po sambungan puduk na pupurang pagkara-kara hindi may tarong pulawan na salamin ni ikan daw rin. Kukuha tang susi na dikka gandang randal langit natin na bumbungan palilin murang tangla gumarising unikku. Tangla tialin no ni gamaraku. Belan na minda na dikka natin po sumbungan puduk di pumurang pagkara-kara ako tali-taliban no. Ako songko peladaran. Kukuha rin. Indari kadalendo kususararengi kurewagan tali-tali bandu demi temo raputan lang nagurang nanti tungkuran kada kudawa te pani pabisara. Anta tontong si pamatuan induk si pabannu karurungan. Anta tontong si toy lima si deken lengo-lengo. Kukuatang tatiro rikaduka tang parikaduka matanta te may ulang rarana te may renden bulawan na. Temayang po batina. Kukuha na rampo mamadalekwat titing mabaktangan karambau. An nalalanga mo. Tinanginan di salisangka. Ya bola nanay. La si Tirilindo. Si pemanta perupa inde memintu taruk bulawan na solamimi kandarena. Kukuha diri katao tang lamadan den tang lama ados soinawa kentiro ki mamarusen pesulunan makarurung. Makarurung bubambana bila malemodika na tampean nene na bukuran mendadian. Kukuha dari kekataulan sa leuran lanenday pura-pura minto kinasambulangi na lande tanah kaluat talang turat-turanan nakipuang ang bela-belaran na pangala pekayuan na. Kaluwa mingi duka tamate belaran na patasik bone-bone mingi duka tamate rantian tuyo tang sal suka. Anta nambi na melolong lino talimik batu gede tetap pasum dumi kadung alolong tetapi di pintu kalangan menawan na tuka malintinanta ang gemairi. To tamas salu nene kumua pira mo nakmu pira mo pomu kumbo siya munay yan na rin nga pate kimo ni sekibene nangina di bawah di pasangka tasikutane mo suranasang to belang na ya tinene Melo ya dale na lakobatina. Utole pa melo ya dale na lakobatina. Ya kinada ko mila bisa pinawa, bisa patangaran. Usama peta dalam susi deh. Bilang lepas sabayang na nene ya moto nabudak turapun na. Ya ku pukan ngina kumoy na melo kinaluang ki kadalapa solaten ko si turu antaron to si pamatu induk si papan no karurungan. Ya si papelo moto Indonesia mune kibaile sa kimale. Di acara suste tu nene. Pasti kumoy itu apo na ta nang standan. Ya manda titi narano to bisa standan itu dia nang Kalimantan sia. Dia nang Irian so batu besar pana itu. Si pakada kami lewat telepon tapi tak kami standan. Ya aku semangat. Ini ke dulu dah. Pindah kok. Kalau ini apa ini? Informasi laku keluarga tapi ngide boleh pak informasi laku keluarga biasa kutiro mani besa atau ratuna durek nur sopong moto upe pelalan tuli tahu padahal itu rombongan ukapailan ya tu mak rombongan na paragay na migaraga suside tagaraga solanasang upakasal ki kaleta si upakasal ki
untuk tonta. Kutole pa yan adi sulu tama rombongan kini dito natuta dan di tadi bang hindi pakki. Sa budak mo kape sulu salah siya pakasal lagi. Isa itemito kumarombongan to temo mitabara sa kumapapel o sa mapapangan. Mo ini sana marombongan tamana sa Islaman. Artinya mewakili berapa orang? Nah, aku bisa baca ke pemugik na tidak bisa baca. Ya. Daftari lo foto ada pos depan di mana sebawa ide. Ya. Sekali lagi, 1, 2. Gebet. Sekali lagi. Lagi 1, 2. 1, 2. Sini, ayo. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. Personal. Putole kepada yang keluarga lama papelo siapa papangan na pasangka kalena rombongan na ambil sambolong batu kapak rombongan na papa na bongga dia medarakan rombongan na keluarga almarhum Kaduling Dekalo rombongan na keluarga almarhum Kaduling Dekalo rombongan na Andri Buntu Sarira almarhum Marajang Samarida. Itu tuh suruh lamen tama, lamen tama belum main. Pinggir lah. Lumba padang diendrekang neng kelapa padang Maksudnya di Persura. saya kita nasi sindongun nih. Kuku di barang mau bambana kau borong bambana Persura. Kau lama lalundung tapote tema ongan naman. Kuku maliaki unul lama bela ulang duitan lubuntu masih kadang-kadang diri masih rintin daw. Kuku atang tapi rika dika atang ta parika duka matang tadi tema orang mak. Itu mah batangan karambau. Rampuling kauntong kon ni aloleko na inde nene. Kuku akin ni kiduka tama bangaran napa unisung ni kiduka tama terhentian tuyo tang sahasuka.
Kukuha limbong kalua miki duka tamate balaran nampak tasik bone-bone miki duka tamate lantean tuyo tau salah suka. Anta dampi de melolong lindo tali nik batu dikide tetap pasunduk mika duka lalolong anta pendek min kalau ambil dawan na tuka marintinan tangge mair. Kukuha tang ta tiro rika tang ta apa rika duka matanta. Ta ade mo rika nene tidak tiro indo tang nabasa mamatanta. Apa nami patumbar itu dak ladi doang tiap hari datang ladi turalangan tak ladi nama langai yang mau surat pidaran nau sepa panggaraganna. Lako poko to bitik na jong lapangan leh. Bisa mo kami londa ka indo mo siapa tahu kuman di mutek ni ben peke madaw. Ya la londa ka indo madaw mo di bang tol Masawa pata so lagi da mitia-tia ya mo. Ya. Masawa pata pasangal lo inde kalo tuh. Ya. Ya mo. Ya mo. Parika duka matanta temai unang raraan na temai rendem bulawan na temai ampu batina dika inde indo tumale mosaw rampung dika ma biung rampung musi saladan temai sorongan sepu sirande maya mo temai taduan pelo kukuha sorongan na sepu adang na lembang taduan sapa bas setu dulu pilamparan baulu si kamali. Apa nakon na dikain de may tumara putalang na toleran na dikain de may tumakapon na kuha kidenggi duka na salat de may suruman na sebu pagkapakan na de may taduan pelo inang masusi mo dika to kinalandi kido sunulangkan tunyang naman umalto pela na si pangala tumangi dika batu na todo sini dukuriyo na sa lembe kabilaran na pangala pe kayo na kinapapatulik kinasanda sinisaki. Kukuha dari kita tahu na sa layuran na lain pura-pura minto kita sambung angin ni angin mo yadik kalamik kali puro mo yang mali mo sa mapuang na masayang mo si karana todo mapana. Foto mulai ya cuma pengalukan nah. Hindi ko minta eh.
Dah, min dia tu. Dia kumpulan. Kakak. Sok tambe na Rafael. Palupana Makapura susida di Telung Ana di Palolo tama kali dari pertama rata nama Sakara tamarudin din pinanta Kutuala mega tapi o misiman pila nomor kusulay karara kang kusapura rapi desa nga kamurotan din dari Pulawan di hindi may pagang kananta Yamato Kamaritina na keluarga Karumo Kamaritina na keluarga Karumo Dumay patikong indrekang Rampo Matakyaso Yadualin padaru Kamaritina na Manita malantang Nomor apa asal ke 20 Kamaritina na ambe na sambolong Kamaritina na ambe na sambolong Wamay Batu Gapa Rampo Matakyaso Yadualin padaru Kamaritina na Manita malantang Nomor apa asal ke 20 Rombongan Glenn Junior Patola Rombongan Glenn Junior Patola Demi Pesula Rampo Merpatu Lako keluarga Arwan Ya boleh padaru Kamaritina Nasidiro keluarga Arwan Rombongan keluarga almarhum Kanuling Rombongan keluarga almarhum Kanuling ini kalau Rampo Merpatu Lako Tabalu Ya boleh padaru Kamaritina Nasidiro Tabalu Rombongan Papa Anabongga Rombongan Papa Anabongga Dumay Tarakan Rampo Merpatu Lako anak tomate Ya dolay padaru Kamaritina Nasidiro anak tomate Rombongan keluarga almarhum Kanuling Rombongan keluarga almarhum Kanuling ini kalau Rampo Matakyaso Ya dolay padaru Kamaritina Minta malantang nomor pasal 23 Rombongan Andri Butbu Sarira Rombongan Andri Butbu Sarira Dumay Marwali Rampo Matakyaso Lamita malantang nomor pasal 27 Rombongan keluarga besar almarhum Marajang Rombongan keluarga besar almarhum Marajang ini kalau Rampo Matakyaso ya dolay padaru Kamaritina Lamita malantang nomor pasal 27 Rombongan keluarga almarhumah Sanda Rombongan keluarga almarhumah Sanda Demi Pesula Rampo Matakyaso Lamita malantang nomor pasal 27 Rombongan Papa Astri
rombongan na Papa Sri Dumay Gandang Batu rampung Patu Lako Papa Nandika ya tulen padaru kamalimpinan na nasikiro Papa na Andika rombongan na Herman Tumasawa rombongan na Herman Tumasawa Batulayon Dumay Papua Barat rampung na Takya Suru ya tulen padaru kamalimpinan na wanita malantang nomor apa pasal 27 rombongan na keluarga almarhumah Nene Anto rombongan na keluarga almarhumah Nene Anto lumebena rampung empatu lako anak tomate yang udah pataru kamalimpinan na nasitiro anak tomate rombongan na Ambe Kansa rombongan na Ambe Kansa Batu Kardi lo mengundang mendegang rampung matak dia suruh Lamenta malantang nomor apa pasal 27 rombongan na Nenek Nandika rombongan na Nenek Nandika Lomai Loko Bulan Benteng Allah rampung empatu lako Mama Nandika ya dolen padaru kamalimpinan na nasitiro Mama Nandika rombongan na Papa Rizwan rombongan na Papa Rizwan Dongoy Polopo rampung empatu lako Mama Andika ya dolen padaru kamalimpinan na nasitiro Mama Nandika rombongan na keluarga almarhum Ambe Mora rombongan na keluarga almarhum Ambe Mora Demai Kelipua rampung mataknya suruh lamenta malantang nomor apa pasal 27 rombongan na Mama Eko rombongan na Mama Eko demi Samarinda Kalimantan Timur rampung empatu lako Mama Willy ya dolen padaru kamalimpinan na nasitiro Mama Willy rombongan na Mama Eko rombongan na Mama Eko di Samarinda rampung empatu lako Mama Nandika ya dolen padaru kamalimpinan na lamenta malantang na Mama na Andika kuko masih sambung bersama pada tunta Pak gantianan Murawanta apa tambah utin orang di puluh putih kalau tu di daerah lengkuri aku dan borong-borongan ikan batu tunta lebih lama puja hidup itu di lingkungan Lembang maka bangki hidup itu di mai pintu tuan aku di kolirara kuko atabe umbaina ampo maku padolo anak nenek ku paundi ambaina anak maku padolo anak indo ambe mo ku paundi kuko ide na di kami masih aku tunduk pematang kami korong lako kaleta kuko bida na di kate dari pusung pengampurong di pepurong pakada-kada aku tari taluban aku songkok peladaran kuko tang susi tingkah gandaran ng langit ang tembubungan palilenuran tang lagu marising uniku tang latihan dari gambar aku kuko adako kinako kilau ko rin kinalanta anak taranang meriki ako mailo teku gak madarindin anta tuling ka tampi kono tampi aso ngaputo anta rampol ako banwanta atatu dito oman pelang beda anak puang menalambura kini nama sakit lo pipiki kita nama rende pasake ko malemati pasake ni malemati para betul tulis semua Tabe lagu tesiro lalanda karabro boyo isungan nama tak ka ambay tang lupa boyo tatang rotong pamerota mero kita menele mula putuginan lana putong pikir ya madu rombongan na keluarga almarhum Ambe Tumba Batutu rombongan na keluarga Kakla rombongan na Kala Batutu rombongan na Papa Ala Batu Pagonggang bangunan
rombongan na Mama Aldi, bangunan rombongan na keluarga Nenek Garnis, Langdi, rombongan na keluarga almarhum Ambe Kartini, Batutu, rombongan na keluarga Ambe Kabo, Batu Nini Elia, Kalok, rombongan na Ambe Rerung, Wamenapa, rombongan na Kongle, Jomai Merauke, rombongan na Nenek Elang, Maruang, rombongan na Indo Ribon, Kararo, rombongan na Indo Ribon, Kararo, rombongan na Ambe Gal.